Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 1. Anya ti pagtaudan, dagiti panagsusupyat kan panagriririyo. Aggapuda kadagiti dakes at tarigagay, akanayon nga agbibinusor iti unagyo. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayan na day ta babae. Ay na anak ko, agtugaw ka kadi, taagsarita tapay nga umuna. Nagabsentak iti trabahok nanang, tapno umay ko ipungot-pungot day tagarang ganjang a babae. Ay na, amangan numaragrag ti sikog na no saktam ti adim. Kitaan nyo man day ta, nagado ti sakripisyo kan kwa na. Naglonak tapno da pag-tuition na, kanada allowance na. Ita, nagpasikog laang. Anak ko. Ay, Jack Macro nakastalang tinagbanagan ti panang papaadal ko kan kwa na. Maudin a semestre na day nanang. Agradwar ko maitan. Ayan na! Tay papas ko man ti sakit tinakam ko. Sinayang na lang dagiti ado arigrigat ko. Private university paimat nga rod tinagadalan na. Karanggandyang ka, babae! Pakawanan na, manang Carla. Agtal na ka, Carla. Pagkanak manong, kaya ko ngay pungot-pungot na ita, babae! Saan arumbang asaktam, tamasikog? Unay ka terurod ko! Nagbitutak, manang. Ambok. Kat pakawanan nagkuma. Panag ko na, kastalaan kalakana, pakawanan ka? Bayadam dagiti ginastos ko anang papaadal kan ka! Gapo iti sobra arurod ni manang mo. Nagsublin ije boarding house na. Dandani na nga rod pinungot ni Jam. Imbag talinapdak. Ay, daytoy tumot nga minakabsat mo. Tasaan ang nagpampanunot. Uray asinumat makaungat iti dayta nga inaramid ni Jam. Manipod nga min nagadal iti kolehiyo. Ni manang mun akarol tinang papaadal kan ko na. Anya ngay nga rod, kat isulaang ti awan asawa na. Kan isulaang ti adamasnop at trabaho na. Ay, sayang at talaga. Nanang, pagkasaran tayon da Jam, amumatan dagiti karuba. Ichismis da tayo manan. Dayta ti rumpang. Nasken atakderan na ti dayaw ni Jam. Diyak kayat maibabain ti pamilya tayo. Nagsasaritaan men ti kasar ni Jam. Anya ko matibibiyang ko di tangkal. Amok sakit tinakam mo. Ay, talaga. Jack kaya't makita day diya babae. Ngam kabsat mo ni Jam. Di lang nakapampanunutan. Inlepas na kumapay mo't ati panagadal na. Tani, maudin a semestre na. Adalitan. Anya ngay nga ruti maramidan tayo. No sana pagkasarin ida. Sa anak mo matendar iti kasar dangkal. Carol. Jack kayat. Iso di yun ibagbaga kanyak day ta kasar-kasar. Inton umay abulan ng ti kasaryo, anak ko. Uwan nanang. Anya ti plano yo, kinila kay mo. Plano? Una, kasapulan nga iti panagasawa, at daan kayo iti plano. Damagak to ka ni Erwin. Noan niya ti plano na. Ay na anak ko, saan abareng-bareng tiyag pamilya? Nanang. Gayam, nakasaritam ka din ni manang mau. Mabutang hak nanang. Ammo ka na sakit tinakam na kanyak. Matuloy ti kasar, anak ko. Tapno awan pa kasarsaritaam dito'y lugar tayo. Carol, nagkasargaya man ni ading mo a Jam. Apay adi na kami inimbitaran. Kasano anamuam? Ada nakiibaga kanyak. Aguray ka man, iso ka di jay kabsat mo a papaadalam? When? Nagkasardan?
Saan ka di ako nam nga agradwaran ni ading mo? Day tangarod ti pakarurudak. Nakiasawa dagos. Hay, sayang matigastos mo kan kuana. Ay katuan Jack nga rod amo ng pangalaki ti pagbayad ko kadagiti loans ko. Kita aman dayta. Nagado ti loan mo gapo kan kuana. Day tangarod ti pagsaksakitan tinakam ko. Nagpakada kan ni nanang ko amapan ang OJT. Sa bali mo't gayam tinapanan na. Hay, sayang talaga. Nagkasaran adi na oras. Kasanun ti biyag na ita? Makaamon Jack kaya tabyangan. Dito'y kayon balay ni nanang agnaad, Jam. Tawan kadkadwan ni nanang dito'y. Saan akayat ni Erwin, Manong? Kayat na asumi na kami. Da kayo ti makam mo. Sana bale. Tao may mintulat tapasyaran ni nanang. Rumbang laang. Taam mo matan. Busy ni manang mo Karol iti trabaho na. Manong, saan anak parparang ni Manang Karol iti kasarmi ka ni Erwin? Bay amon. Nasakit pa lang amin tinakam na. Mapakawanak nga ta ni Manang? Apay ko maasaan na ka mapakawan. Uray kasanupay ti pananggura na ka. Kabsat na kalata. Kitaan nyo dayjay nga anak yo. Nakiasawa laeng. Nalipatan na kayon. Damag ko ag akaasi kano ti panagbiagda anak ko. Makaamuda? Apay ngamin asaan da nagpampanunot. Idi na minsan naibag akanyak ni manong mo akasapulan dati tulong. Anya? No siyak nanang, jakon kayat ti tumulong kadakwada. Ay, Di naklaangan as-asit gan, tama pa ba inaklaang? Natang! Gumatang kayo ni Tinatang! Gumatangak man itinatang manang. Ay, si kagayam day ta ading ko. Wen Manong, aglaklako akon diti palengke. Manang kunak meten. Hay, saan ka ngamin anay rupaan? Okay laang, Manong. Amokmat abim makatilangak. Gapo iti ado a problema. Amo ka din ni manang mo Karol, day ta a sitwasyon mo? Kwa, Jack amo Manong. Kan, panagkunak. Dinak pailan na pakawan. Bay am ading ko, ta ibagak day takan kuana. Saanan, Manong? Ading ko, amom ka di anay promote ni manang mo. Nanayunan ti sweldo na, matulungan na kaakabsat na. Di mon ibagbaga ti sitwasyon ko, Manong. Anya ka di tinatang agatangem? Ay wan gayam, duaman nga kilo di taparya. Ay nakarol, busy ka manan. Wan nga rod. Ay, puro kalatan trabaho. Anya nga rod ti aramidak. Agina nakamet Jack kaya ti mabakante. Ay wan gayam, nakitak ni Jam ijay palengke. Ay na, nagkutong. Dinak man istoryan iti kasta. Pudno ti ibagbagak, inawagak pa'y nga rod iti manang. Takas lameten bakit ti panagkitak. Basol na Ay na, pakawanemon, kan tulungam. Dinak to pa'y as-asit gan apulos. Ay, miserablen sameten ti biyag na. Isumot ti damag ko. Jack pa'y ngamin nakasarsarita apulos. Anya, saan kayo pa'y nagsarsarita? Saan pa'y? Kan Jack amo, no maikat ko pa'y ti sakit tinakam ko kan kuana. Ay, unay kayo nga agkabsat. Pudno ti imbaga ni Manang idi.
Sa anak ko maanagapura anak ya asawa, nanang. Maamiris mo itan, anak ko. O nanang, marigrigatan akon. Kat, anya nga iti maitulong ko kan ka. Nanang, Diya mo no matulungan na kanimanang mo, Carol. o masidagak ka di kuana. Padasam Amo, kaguranak pailaan ni manang. Amangan no di nakpailan na pakawan. Manang mulat ta, anak ko. Kat no masidag ka kan kuana. Kan agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado apakawanan na ka. Apay nga minadi mo asit gan ni manang mo, Carol. Tapno agpatulong ka kenkwana. Saan pa'y nga itatium no apanawan, angkal? Saan anasaya at nyagnanayon nga daririyo adwa. Urnusak pa'y tibiyag ko, angkal. Kalpasan na. O masidagakton ka ni manang. Rumbeng gumanga giinornos kayo. Inton to, angkal. Ngamno ita. Sa anak pa'y anak kasagana. Adda pa'y kayat ko apanagnakan ka ni manang. Kasano nga, Rod? Inton reunion tayo nga kakabagyan. Makaumay kayo ka di? Umay ka. Amin tayo. Nasken niya agparang iti reunion. Ay una yan. Nagado ti taon aya. Adan samot amin ng dagiti kakabagyan tayo, nanang. Ay naluto nga tanji sagana taya. Madamada pa'y laang aglutluto, nanang. Ay gayam. Apay ngay nga tataawan pa'y ni ading mo. Itay pa'y asimangput ni manong mo. Madama nga rod at tumultulong iji kusina ni manong. Narikot nga mintibiyag ni Cham, anak ko. Pimanaw ka no di asawa na adiman la nagpakada. Anya ko maita. Mariknak tinakaro apa nagrigrikat na. Gungguna na Dintumot kami nagpampanunot idi. Ay na anak ko, di ka kumaamot ag saua iti kasta. Nanang, adda akon. Ne, addan niya ating mo. Ay umay ka dito, anak ko. Sige, nanang, tamapanak pa'y tumulong iji kusina. Ay na, agtungtung kayo kumaiti adim. Adda pa'y aramida. Ay, Nanang, pimanawan ni manang Carol. uwan nga rod anak ko. Ngamala, bayamon. Api-api manaw, idi nakita na kasi mangpad. Bayamon. Gundaway mi kumangag sarita. Ngam liniklikan nakmanan. Adda kayo kan ni Jam dito reunion. Angam, saan kayo mag-agsarsarita? Anyangay ko matibagak kuana. Saan ko maakasta? Manon atawan tinapalabas. Sa anak pa'y anak kalipat, manong. Pagpatinggaan tiguram kenkwana. Aging gadi na mabayadan dagiti utang na kanya. Anya? Sana kaskarina dagiti nagastos ko kuana, manong. Nanipod ng kolehyo. Siyak amin tinagbaybayad, pati boarding house kan uniform na. Anya di nadamag ko, masakit ka no ni Carol? Wan manong, kumapkapsot nga rod. Apay ngay. Ay, jakam mo. Agsubli-subli iji ospital. Ay, unay matan. Kasapulan ka no amayalisunan iti dara. Ay kat agbiro kayo iti donor na Day tatar aramiden mi ita. Ay, noawan lat sakit ko. Siyak ko man tagidunar. Saan mat ngamin akas karina ti agtunar, manong. Madanagan ak, manong. Adun tinagastos mi kan kuana.
Ay, Owen Gayam. Di ngay jam. Kumusta? Mayat tibiyag na itan. Tauray no si Murot iti sabali a babae di asawa na. Insakad na latta ti panagbiag da nga agina. Nasaya at nga rod ano kasta. Amo na matan ti kasasaad ni Manang na Karol. Agamjak amo nutulungan na ti kabsat na. Friend, agpabigsa ka tapno makasublikan iti trabahom. Ay, kaya't kumatan ti agsubli ti trabaho. Ay na friend, agpapigsa ka. Bayam, umimbagak tumot laang. Ni, adamat ni ading mo. Ah. Mabit lang Ha? Rumuwarak pa tapno makapagsarita kayo adwa. Asino nga iti akin kuko iti dayta nalabaga a kotse? Nakaparada di balay ni nanang mo. Ni Jam, Uncle. Nagawid idirabi. Aya, Umay na kanu asikasuan ni Carol. nagsaya aten? Wen, Uncle. Ala, umunag kayo. Tapno agsarita tayo. Ay, Owen man. Kaya't kumita na kumustahan ni Jam. Nabayag asaan kami ang nagkitkita. Manang Karol, at daag. Nadamag kung agsaksakit ka. Kat, kumustan ka riknam? Nasayaat. Tay may nakbinisita ading ko. Siyak ti mga sikaso, kan mangbantay kan ka diti ospital. Kasanon ti trabaho. Di ka madanagan, Manang. Tinapatag, at da mga sikaso kan ka. Nagsaya at kakabsat jam. Itilaksid dagiti nararamid ko kan ka. Imay nakbinisita dito ospital. Gapo takabsat ka, Manang. Ado ti na itultulong mo kanyak idi. Kat bigbigbigak amin dagiti ana itulong mo. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kan ka dagiti, Manang. Iso adi ka matanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Siyak ti mangbantay kan ka. Dagiti agkakabsat, isuda ti rumbeng agsisinakit, nang nangrona iti panawan ti rigat. Liklikan mo ti panagsisinupyat, kat kapya ko ti agari tapno natalinaay ti biyag. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tinikay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.